Bismillahirrahmanirrahim. Ingkarya sa si manusia, mahukaw sa pagyanun ikutan. Madugal siya magkasabot ingkaikot niya. Sa di isab magpanglihil. Uning pagtawag simbihan, the platinums. Sa wabiyano mo siya ikutan, dugalan, sa di siya magpanglihil. Ang paingkaikot amo na ini insakit, sangingi. Labi rin hasakit sing COVID-19. Marampay COVID-19. Bang mo siya piyachika pa doktor. Kaingatan niya pa in resort, negative or positive. Ada pun, in sakit, kaikot, wayroon duga ing makaingat ka niya tupot in Allahu Ta'ala iwan simbaran niya. Iwan simbaran niya. Ang kanda, in kaikot, miskin na karayahan, amo na ini insuway na tulando ubatan. In miskin, ang kansya imikot, pasalan, amo-amura kailon sin niya. Ayaw sin makainino, intaw dayahan, labi-labihan, ikutanda. Sampay long sing kaibanan, di santuan, mainang dayahan, bang bukon ikutan. Apin Allah subhanahu wa ta'ala piatumtuman kita ni. Amin supaya kaubatan in kaikot sin tiap-tiap din kato. Winagis na Allah subhanahu wa ta'ala. Wa may yukashuha nafsihi faulaika humul muflihun. Langsin Allah subhanahu wa ta'ala. Isyusyo in kaubatan niya, in kaikot hagin hawa baran niya, sila na yato inagparungtungan. Allahu Akbar. Nagparungtungan imanu siya bang niya kaya ubatan in kaikot niya. Ang paimpiagbiddaan sin syahi iwan sin bakhil in bakhil kuripot sa jakaw patawrukain bang pawaran mo mamurakaw. Walaupun in parkala syahi kuripot pakaw pawaran mo kuripot pakaw parukain. Ang kanda paubatan ka to sin Tuhan tarabuhay. Bang ini kaya ubatan. In sakit kaikot ini syoha ini. Dihilan kita tungbas sin Allah subhanahu wa ta'ala dua. Panagnan tungbas di hadunya. Iniril kay Allah subhanahu wa ta'ala dua, sutsihun inarta mo, iwan sutsihun ingin hawabaran mo. Dari pagsutsi sin harta. In arta mo, amin piaglugtuan mo, piagtabaruan mo, mahinang siya sa lanu arta. In agis na Allah subhanahu wa ta'ala, khud min amwalihim sadaqatan tutahiruhum wa tuzakkihim biha. Inagis na Allah subhanahu wa ta'ala, kawa kamu. Deng hamanga arta, deng hamanga rijiki, bius kanyo sin Allah subhanahu wa ta'ala, bang nyo ini kiyawa, ang panupiag sarak ka, piag pahampit nyo hamanga to barhajap, amunanin arta, sutsihun sin Allah ta'ala sarta arta sa litsin-litsin. Tak munah, karayaw, iwan paglano sing ginhawabaran, biyarin dagbus. Bang kung nagpahampit lima nung ginhawabaran mo, marayaw insasabutan kay mo sintaw. Unin niya nung sintaw kay mo. Masyaallah ng ipahaji, masyaallah ng iustads, masyaallah ng guru, masyaallah ng ikwanadto, wailong nga rumayaw. Di long bagstakaw long nga miyungat, di mahinang inkabta imbungat mo dua, magtuy automatic dumihil siya. Masyaallah. Kita mo? Apa intuhan tarabbul alamin? Intuhan tarabbul alamin. May tak kita piatumtuman simparkala biya ini. Sawab aminin sakit suway na to pindahon. Damikian Allah, Rasul sallallahu alaihi wasallam piatumtuman kita niyo. Dawu mardakum bis sadakah. Uwatin niyo in sakit niyo si pagsarak ka. Aw nagyan hadith kay wanalong nga daif, log si kay wanan sahih. In hadith ini, piatumtuman kita nyo, kisan kita nyo silhambok, alim, Sheikh Muhammad Hassan, alim dakula doon na Egypt, daiya, salapi. Kisa na inhambok tao jimato, awlong nga classmate ko, awak to siya lang nga nagpachika pa London, iyan siya lang nga sin doktor, awlong nga sakit mo cancer. Di na lang nga lumukay ing kabuhi mo, 2 patubulan dakuman. Awak to siya iyan,
Minuy na siya paula ijit, biyak sin anak kasawa niya, wayroon na kauyom maraw. Ikaw, kuno baitaan ko na sakit mo. Way siya nakauyom. Awak tuman, biyak na sin anak kasawa niya, minuy sa Japaway, way misan nakauyom. Bisan ng gimulugol pa mga anak kasawa, di akad ikahulgol sabsin karukaan niya. Dayahan, millionaire. Awak tuman si Mayna at jimaging-jaging siya. Pag jogging niya, liyanggal na buklasmit niya. Lang nga Jo, alhamdulillah, yabutan mo pa ako, biyain nila nga bakas ako nagpachika pa London, aon ko sakit ko cancer. Nasampay lang nga, biyain nila, dilan na ako uwat beni-beni kakinisan. Na pag-ubos, pag-uwi kailo sin mas, pag-joggingan, aon kita niya magtutok-tok sapi. Magtutok-tok sapi yaon, pag-us, aon piksik-piksik sin unod sapi. Puton sin mas babay, ilon palom silupin. Paglun palom silupin, kawaw si mas babay, nakaatud intawrayan amin tagasakit cancer. Himansul yung pangatayam niya. Iyan na babu, unuhon mo yung pigsik-pigsik sin, amin unod sapi yan. Lang yung tutuan, puntahon ko na wayroon na pakaun inaanak apo ko. Ando, bisan na kuman, pigsik unod sin sapi, karahan ko sila paway. Timu iluha sin tawrayahan himansul. Himansul, iyan niya magtutok-tok sapi, ako magtuk sapi. Dihili kaylo imas bawa ini. Adlaw-adlaw 2 kilo. Allahu Akbar. Kimuyag imaas. Kuyag di kasipat bini paway diarahan in anak apo sinunod sapi. Dari sabsindi ka to. Kahalan na to jima to kasigpitan. Wayro makapakuyag. Hatay mangur na to aga ma Islam, 2 kilo bukas karilan mo, landuin kuyag nila mo ipaway. Sawab aun na mamistang sin anak apo nila. Makuyag na sila. Ang pawang una pakuyag imano siya, adlaw kiyamat. Law sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, in kasusahan sin mano siya, giantian mo sin kakuyakan, adlaw kiyamat, pakuyahon day sabko sin Allah ta'ala, hamang ataw na pakuyag mo. Pag kayo paway sin masusog, imuyom siya blooming, law sin mga anak. Uyama, blooming kao. Uulong niya, ma. Law sin anak, uulong yung mga anak. Sablong niya, istoryan niya, mas baway binidihilan ko. Mas baway dihilan ko, ikimuyag ako. Napauyom niya, panatiyawagin anak na ustadya, tapanghati, syara sin agam Islam. Nangindua, ya Allah, pakuyag ayama. Yasin ka pakuyag ni ama asbaway yato. Pagawos sin Judith niya matto, pagpachika pa London, kubla ng doktor. Law sin doktor, amazing. Law niya uno impyag uwat mo. Law niya dok impyag uwat ko amur impyag dihil mo. Iban sinaw sa dyan na hinang kusarak ka. Amin hamok mas baway. Law sinamok ka na doktor. Wayroon na sakit mo. Allahu Akbar. Sawab sadya sin uno. Sawab sadya sin amuin pagsarak ka niya. Nalawa in sakit niya cancer. So magawa bukon niya timaksod. Di na kita no magpaubat. Long mo isarak ka kuna sadya bukong bihat to sa siya to nagpachikap na piyakit na pa doktor limawag sadya sawab salta na hinang sawab pa kaya huli sin sakit niya pasalansin pagsarak ka na ito. Allahu Akbar. Damikan tong basing tao amuin magsarak ka in dua adunya dua adlaw akhirat in adlaw akhirat ang katun in darajat niya damikan adlaw akhirat dugaing dugaing insulwa sin tao magkisarak ka ang patimurahon. Yakaw tayo mangud ko ka may Islam magdaratong na bulan Ramadan bangman kita no makaabot insyaallah subhanahu wa ta'ala habulan Ramadan amuna ini impag-aasagan sinarta nato tumtumun nato yakaw rayahan yakaw miskin ay kaw maog tumukbar sin kagaus-gausan mo sawab intuhan rabbul alamin darang kita no piatumtuman wa ma tunfiku min khairin fali anfusikum uno-uno in magaston nyo hitong baskura hitong basda paginhawa baran nyo mount asusungon makuntinya turupay mga parto wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan Mubarak.